Okwakutami akuluna Jesu ni sakweche kami. Okwakutami akuluna Jesu ni sakweche kami. Wachelewa ye flimbo sabunu mau. Jesu ni wemigan. Akuluna Jesu ni wemigan. Wachelewa ye flimbo sabunu mau. Okwakutami unda kwakutami amikatala kwakutami ene utu amidodo botawe omila dota vobododo yekwe kawe. Kwakutami akuluna Jesu ni sakweche kami. Wachelewa ye flimbo sabunu mau. Jesu ni wemigan. Evanu mi susu gbadota ba evanu mi susu we le una kukwado ututowe ogbadota ayota lala bo wa to eno ya la gbegbeto kwakono ya lanu kutowe me una danu wada pacheto itan yekun sana bolo yanya gbede o bona asukwete kho akluna wemigan. Wemigan lo kwesiye. Akuluna Jesu ni homile. Wemigan lo kwesiye. Ogbadota ni sakwe kamile. Wemigan lo kwesiye. Maria ni kaye winu mile. Wemigan lo kwesiye. O Jesu Kristu ni sakwe kamile. Wemigan lo kwesiye. Okwakutami akuluna Jesu ni sakweche kami. Kwakutami akuluna Jesu ni sakweche kami. Wachelewa ye flimbo sabunu mau. Jesu ni wemigan.